Ya depan dulu ini nama talo atau bela ko kalian teman solanasang dente na dulu jong nanti nanilain na tatiro la di soro pesiparan jadi la na pesailian anak anak dian sola keluarga rokok pantan ta ma peso atau kita keluarga yang pantan ta angkai lama. Halo. Patangan ka ini salamat ki. Selama si tamu mali laku kita minta masuk nasang siman si tanda kaboro laku kita angga mayari tu marasan nisung lante karampak katumangiran lagu ko dala jomay lagan dan na pila pasumbungan puduk lagan dan na pasumbungan puduk latunan ng paumpuran paulian damay tetongkonan kada lagu ko makambaka tangkudan na menimpa ka tangku karatuin na dala na pia pada dingku bukti ipagaraganku dala na tanyara taruk bulan na pare-pare nangka tang tendra tuna turuyang na pasasaran tu apa indera lamlada la pasumbungan puduk lamas sikola na atala ba umpuran palulian lagu ko makanda manitang narambi inarandan di pudukku manimpa manitang nadete darating ko bukan lengko na lilaku natang manda mo kupagala kolong tang binti mo kupukalambu gamba pinawa apa kamu nenek mga nasangka todo lamang lentenan panikuan saya kalamba apong matua daw tang nalangi tulak ko pa gangi sandarandan na laku pa gulat kito sanda guring na analamanda ko pa kolong binting kupukalambu gamba pinawa terus surang puna terus tarangat pulang nasepo tulang na turun na kamba mo tangi salura rasa lugu pulang benan kambutuk rarak na ini dan rokok tiada na katongkonan. Naya tu ronggo ngalungkos na kalian aliran rokok tiada na katongkonan. Ia matusang seterusan na keluarga almarhum na ikuse. Keluarga almarhum na ikuse Lea. Sang seterusan na keluarga ne Galese. Sang seterusan na ne Galese Bebo. Sang seterusan na keluarga ne Lembang Bokko. Sang seterusan na keluarga Nek Tete Bebo. Sang seterusan na Nenek Santi Pasar Lama. Yang ketabuan nak rokok usulin kararana hingga tunai tarik bulana podiana batu subanduk dari sidang daurana atau ditongok karangan siratuan ilang kepadang di Sangola. Dia mau kalangan di Pak Kaputanai kondek di Pak Pailai
Kibangan ni araknya kananggunan nanda ketulan yang isang kanya kabupaten pula. Midigante ito dito pasal karangka kumidito panunguan diba bani sa kurang tebarangnya. Tu merasa mau nisung mas sabalang bintin memakkan gunasane. Daute pani ito disimbang daute landa sialota. Pengalami siman depan ada kesulun karawala. Hangga tunai kasi parang aluk mengulangi kasi ingkoan na besar daute guding na parang sa gurang kang pastor dalam stasi. Tuang Pendeta Majelis Gereja Alim Ulama Ustad Sia Tumina Kedan Ilante Naluang Sambu ada anak pandai golong Sia Rame Siman Dukana Rapo Sudeng Kararana Tunai Tosi Parana Kuasi Mataran Tosi Yende Pantan Duku Yang mau tergente Tengau dalam bak Tundusuni Burapak Nadai-dai Sa Burang Toma Parentaran Dukdungi Madona Sarjo Majong Nalan Tengah Sumbi Aluk na pandai golong pada sangke derang kunombong sang tiang karang umpalimbang bakang dikaleta umpatasi ditondong ke batangta rampo untuk yang lelekok na unisuni pula sumaluna ida daw malule gak tuangin di puluk na kuradambino pada naluk na narutano kan naluluk na sulutang parapak na tibalik terlaluapak na di paturo-turo nama daw ito ganuan na di paro ito magindo daw ito kutanggo naman ang nababua. Bungkarani di kaalalan palampusang piyakanti na toroy may kurang pangang naung patasi kiloleran membuat tasak rokosulin kararak parokoriwan malabita. Lumapa tarima diyong paruno si tamu takala apa paray diyong rakka si padoan. Din nasa upa apa raya paraya. Nanabanda bung kurengnya nararamakan bunting tanah sararit na bugutang si pehadiran na petayaman mira salat pelale sanda marasa na kapasus saraga ng lantai petipanan layu-layu. Pemerintahan kedokteran di luar ganek lembang, keluar ganek lembang koko, orang tua mereka kembali ke dalam kabarok labu, nenek anggi, nasi dirong anggi, nenek anggi. Pemerintahan kedokteran nenek galese bebo, orang tua mereka kembali ke dalam kabarok labu, papa anggi, nasi dirong anggi, papa anggi. Pemerintahan kedokteran nenek pera, pemerintahan kedokteran nenek pera tongko. Rampo dan patunali kudung kabar laku bapak lima lasi tirungan ki bapak lima kabar itu yang ketempenan bapak Iko tongko Rampo dan patunali kudung kabar laku bapak anggi lasi tirungan ki bapak anggi kabar itu yang ketempenan keluarga almarhum nek kuse Lea Rampo untang kasih cura makamban nonton gulawan ibu kutang saliran rampo mak panjang suruh
Laitigi Vanuatu Mate. Pemerintahan ketumpulan Nenek Vera Buntau. Rampo men patumali tutun kaburo laku Nenek Nakarol, la sitiromangki Nenek Nakarol. Pemerintahan ketumpulan Nenek Santi Pasar Lama. Rampo men patumali tutun kaburo laku Bapak Nagema, la sitiromangki Bapak Nagema. Ini Bapak Ringi Potang Makale. Rampo men patumali tutun kaburo laku Bapak Nakarol, la sitiromangki Bapak Nakarol. Pemerintahan ketumpulan Nenek Indra Sukamaju Bone. Rampo men patumali tutun kaburo laku Nenek Naanggi, la sitiromangki Nenek Naanggi. Suji mawa sangarara kapanggatanan golawan kakirete jawatan di kareta kiram di jawatan jawatan kang nalikupa rin ni merita may sangararami panggantanan golawan mitang masyarating dan nakabosan tumrang dan di buruku. Lu bangan Pak siri panggil pesang tiya kampa. Kulangan paundang gayang kadadene inde gainan dipan depenan dari sara. Mengumba bana lembang pasik gamai pintu tuan liku. Rambo natundang tumama naruang tumatindo inde da tumadolega tuang indi burukna. Huntang kami yang leleknya unisung ikulah sumelena inde da malalega tuang indi burukna. Gelangan narambino kana mandukna nadeteno kana bulukna sulit tampara na tibalik kedua lewakna. Di paturo-turo nama dawate banua nenek na di paro rodo matindo dawate kutanden namanan ngabanu. Banta korongi rampong garaga sante doran kumambang sang tiangkaran. Nanai tikembong balaran nampak tang salah suka. Kumarara garamte yang tuyu tang apendayakna. Lananai limbong temai tomer rabutalang angga temem ponan nao. Kita senyum oleh. Lagi kalau mengatakan itu Tuhan kala mesti mandoko sulen kararana. Angga kami ceritanan barang kalandau tadiran duklai kelambang napang neolan telepangan tanda penalili lembang parang rilampio. Bila benar kalau kamu salura rasa lugu kutumara sampai anak indah sungai. Laum palimbang sangka purampangan laum papasi galiran membuat tasa karok kasuran karara karok kariwan malabita. Tarime diyong taruna si tamu takala apa parai diyong raka si daduan. Bulan na tayo merasa na sa tayo lain na tulad kita tuluran ni. Sa ngayon na ito talagang miraso na tumali sanda merasa.
Memang kawan. Pemarasan unisong masa dalam butil mak pambunusannya kau te panito disepang laut landas sayokan. Lahir dari kesuling pararak na tumay ito dikasirin matayuban na ito dikatangga tundog turunan na. Pemarasan pa nataranak indahinan di bawah tundog. Di bukasal ringi na ibubuntintan ang saririn na. Tua utu kami nataranak ito na ibu na sa ibu nawaluan lumpa-lumpa natin ay karoon sakta di pamatua induk. Sunda malik na hindi tayo malulega at ang hindi buruk na tinaton doon tubatang na. Nakakadami ito marapatan lang ang katamimpuran na bago magasapay ipinanggun tumaliki na kabatang di kaya mabanda patan ito kaburok kidiya doon tubating ni. Ako doon ang sisimuyara na paturuburala at turulumang lintanan panituan. Kibetan ni mga nagaon talangan si Bapa Aguntuan Ran Nutakentek si Botane de Caboro. Labin na ragal ang kamutumay sa lulara sa lugubuturan ko ang kulambanan dara matamban. Kung pauronan bukutang si Beadira. Tutumaran na sa upa naman na butaringin na ramakamba bintintana sa rin na bukutang si Beadira. Naralago agaragan na bukursang pali naramarumbo rin na busurara ng alatang ngata. Nani ko gala. Dua na
Boleh ke sini lah. Nanalin ako. Tampak kamasusan bilang na saka yo tingayo kami na tabagi-bagi may kumuta sorong katuan tanang ang katuan pata ta masabayang si muira ka gilang ka mag-agang kamasusan matang ka meron tundi mo kanirandok melambi saya ko matangan lo temo untong koni tiyo na alole ko na te domatuan ki sang suru puang saka yo tingayo ki andalan timbatang kekurangan nilante atura di paku patudako pagari tiyo na sanabudan ki opuang misundun ni tementu na peng kamayaki mati kademi beran na mentu na kisorong mati kademi umpot itikuang ki marasan sa bagayong kalapapara ito may kurang parang sambil talapusan ito may una pong talumbatan ito. Apa lagi gua kita lu nakatabi itu Tuhan pagkalami si Mandroko suling kararak na temay pantaranak na tongkulan panglolon na isungan para ka roko suling kararak na temay teritanan barang kalanda kalirandok layu pelambak na panglolan teleponan tondok para roko suling kararak na temay tadi kasili mata ubun na tadi katangka dan turunan na tu marasan masa dalam bitin mang kambu masane daute pani jadi sembang daute landak sayoka lagi ragala kamu saudara rasa lebutu tu marasan panakaran indah inan di pamato induk nasaradan indah inan di pakasalerenge na di pabitin tanah sadarina tukuma utusa mo kami si tiro lindo tumay tumirabutan lang si manta berupa tumay tumempuran nao Ulili sorangan sebu tabuan pelo apa jomay tenor rabutan lang ang katumimpunan nao lang palumbang karasan tutur kasulan karanak katapunwa makakampa buntu maliki makabatang di kalimi mabanda tali te kabaro kiliwa tondon tabatin ni apa bilang sesimuyada na papurupurara turulumang lentanan panikuan Kailan ni iba ka nagahon talangan si Babagul Tuan Rando katendek si Pemane Tekaboro. Kaya ito kamaritilan katangkalan na kiluarga na Rian. Kamaritilan katangkalan na kiluarga na Rian tantang makali. Rapo may patumali ito itong kabaro na katagalu lula si Pemane Migi Tagalu. Kamaritilan katangkalan na kiluarga na Rian. Kamaritilan katangkalan na kiluarga na Rian Makassar. Rampo mempatumali tutun kabaro lako Sandi Patoding Rasi Tirumon Miki Sandi Patoding Situruna kamaritilan katangkalana keluarga nek Resi keluarga nek Resi Tombang Rampo mempatumali tutun kabaro lako nena Anggi Rasi Tirumon Miki nena Anggi kamaritilan katangkalana keluarga nek Palungan kamaritilan katangkalan keluarga nek Palungan Batu nek Gerson pemay pangrakka rampo men patumali tutun kabaro lakwana nek Anggi rasi Tirumon Migi nene Anggi kamaritilan katangkalan keluarga Papa Ose kamaritilan katangkalan keluarga Papa Ose Mangkutana rampo men patumali tutun kabaro lakwana nek Anggi
Ula si Pura Mamigi Nena Anggi. Sisi mo sa ngarara tabagantanan bulawan ta tidak batang di kereta kita. Kiram di batang di kereta tidak bangun te batang ta. Lagi kebadan ni boleh temui sa ngarara mi batu pagantanan bulawan mi tang nasara bintang akan basan pendendaran dan di burukku. Laku kota be tarang bangun pasitolonan ni nama sara bintang pagantanan ni. Nakisulaki awan banuan ta kedumukon pagulingan ta. Alam sakya laku tetun lalaran kula maka dari laku batang kalambanan. Lana tara laku miya pasakin apuang lana sagara laku miya rapat sa kumombong ta. Ami sulit ang tidur lentek tutuntang teso kang buto. Laku turunin mo sa turon ambe tumarasan na tara ng ilan di pa matuindog. Lagi ko ambay milang ketubukay ulang masulin taradata. Taati garo na ko inalan na kapatuan kito maarato. Din na siya upang niya tukatong penata, sumpulang alulak na upulang ang pintawanan na. Luangan pang penelagan gendek tangkes sanisian. Wah ini tuh jangan boleh. Salatu pisan, salatu pendon 3 kali. Oh, porque si no sabe. Sai pa indo. Atau malam kan so di punya bento tu kuih kuah. Sabi lako turun ke parenge. Popendina ni tejo na kande pangulusalo. Kande di palayo. Lako kaparenge sa lalu simisa bisa tondo. Yate lalu sa urante na torasan. Yate lalu lako lempangan na sambolangi. Yate lalu liang kabo. Yate lalu reke mga pera na enda. Yate lalu reke manusura. Sama episode ta episode depan. Ruap sa Cagaga Serena. Tala ni pa. Sa tingin naman ni lagi po ni. Loko niya ka pa sa tingin ibo lo mare so tingin ano ko na. Alay dira. Itu ni pagi dulu. Ambil lah lagi yang mangkutan. Bukan ini rasa masya. Mari kertas. Lagi kertas sembarang kertas. Kertas ano yan? Sige. Mereka kertas. Painin na payo. Siya tinong painin na payo.
Jangan pekan. Siap supaya na. Yes, aku matam. No. Ini. Hoy! Kenapa tuh? Ini pertama kita dulu. Nanda tuh. Mga perempuan. Daripada dibunuh.